Amuyutan ng House of Representatives ng Department of Education o DepEd ay iyabe ing Foreign Language Studies king K-12 Basic Education Program. Anya naman inadapre po ing Resolution 1502 nung rin makasulat ang kailangan niyang miyabe ing pamag-aral foreign languages bukod king English kayabe kareng major subject daring eskwela. Maulagaya kanu ing kebaluan kareng mialiwang wikang banyaga bang miragdagan ing competitive advantage daring estudyante king global labor market. Lakwas po ngayon nga tsutan aking 21st century, mas maging in-demand lakano reng talapagobrang ating foreign language skills. Lamang lakano kasi reng aplikante kareng multinational corporations at aliwang global employers ang Timoking Amerika, Japan ang pong China. Istong biyasa lang magsalita king aliwang lingwahe. Aparte paketi, makaalay niya mo naman kanuing may sabing panukala king matatag program ang nilaunch na ning DepEd Secretary and Vice President ay Sara Duterte inyang milabas sa banwa.